Салам достор, биз бүгүн дагы Токпай айылындабыз. Доктор эжеге убада берген элек, сизди алып барып супсулуу кылып жазайбыз деп. Бирок карантинге байланыштуу убакыт бүгүнкү келип жетти. Азыр үйүндө сонун стройка болуп жатыптыр. Жүрүңүздөр, чогуу көрөлүк биргеликте. Саламатсыздарбы? Наки, байкелер иштеп жатышыптыр. Сиздерге Алла разы болсун. Рахмат. Наки, сон болуп фундамент коюлуп баштаган экен. Эжекен чакырып коесуңарбы? Басыр. Канча комнатный үй болот, байке? 2. 2, 3 го бул жагычы. Кухня эсептелбепти. 2 эсептелет. Так кухня менен үй. Бул жер эме окшойт да. Прихожка, топка. Аябай сүйүнүп жатабыз. Мени салган саламатсыздарбы? Качанда баштап кайра бул качан эметип, качан эмен куруп баштайсыңар? Бүгүн Кудай буйрса мынау апалакасы тазаласа, ана мыналардын ичине салып. Биринчи күндөр болуп калат го деп. Бул жерде ким көзөмөл кылып атат? Көзөмөл ким башчы? Жок, мен эмес. Бул жерде деген фамилиясын унутуп калдым. Адилет деген бала. Ишке келсеңиздер, айтат. Адрес, номер менен. Рахмат байке. Эжекен чыгып коесуңарбы буяка? Кирпичтер келип түшүптүр. Бирок бул толук кирпич эмес. Кандайсыз эже, жакшысызбы? Ой, шашып қалып, бүткенін қылмай. Қандайсыз бармыз? Сонун болуп калыптыр го үйүңүз, жүрүңүз. Сонун жана анам ит чыгайынчы. Ушунча күзөмсүз эми? Кандайсыз? Королева боло турган учур келип калды окшойт эже. Билбейм, сени бетері чачымды көріп қайда? Сени бүтөлі. Ой, карантин болуп калды. Йота бишерем да. Азыр кеттик анда эмес, Давай ені басыңышкым кеп алайын. Басыңышкаңызды кийиңиз. Жүрі кеттік. Жесеме, мамас тегіне саға. Эбе, бұл үйде теріп қойғым. Салалар, жеш. Бадырым терабайынчы. Biraz ekşi. Доктор апабыз огород ушундай сонун жайнаган огородто бар экен. Манайке, бұл чыған алдым. 2 тонна. Елдің емесіне. Бул болсо бадыран, Аз бадыран көптілер сізді. Кет бадыран. жакшы экен да өзүңөр уже өсүп калыптыр да, э? Çıkıp kattı sana sıktı otkanda. Tatın tiyeceğim. Koçak yapalım arkadaşlar. Valine diyor. Bana ki, ay çok çok baktırır. Болду жегит. Az çıkar, maydası çıksın da. Paket çok da. Az daha öğretmen, çoklar çıkalayken. Oh, çok. Suyu sıcaksın da, çünkü. Yo da son. Benim kayakasana mı olmadı? Haşhaş falan mı? Allah bir kitap. Buna. Ye bir ağırtından gökçet şöyle cüzle. Yakta da ağırtından. Su. İyi doldurdum. Buna. Yuvarı nasıl gibi geçiyor. Ay. Yok su var ki. Yüyeme ettik ya. Su var böyle kal. Buna ki. Gel olsun. Ben pişirerek kaldı kıksaya alayım. Bu yıl Stroyka'da geçmeye aldım da. Gözünde kıks yapsa çok çıkart da. Жүрүз апа эми кеттик. Кетебиз. Тиек помидор. Помидор. Bu картошка. Картошка. Bu Çöp. Ушундай темп менен кетебиз. Буюрса баардыгын соңку салып. Numara kaç?
клубника. Месаку. Рахмат. Дандуу эме? Бул неме да? Дары ичпеген. Бул малина. Талант үчүн? Бул Талант малина. үчүн клубникадагы малина. Allah dost değil bergen. Ya 100 lira var. Kız bir yakam. Aldım bir paketke satıyor. Ulan kız getirip koyalım. Gel. Ne vereyim cesadı da Allah diye. Gel alalım. Kolmadan bir sürü bastırıyor olmayasın abi ya. Ne olsun burada. Neden bastırıp aldı? Kolumuzun gereği yok mu? Ha? Kolumuzun gereği yok. Çerkes koymuş. Komşu öyle çetitken da. Öyle çetitken. Анда алып чертет. Tepke. Ay, tepkek var mı? Kapayın da tepkek. Bunlar yoğurt koy tuttular. Tamam. Hoppa. Sonunda nokta Bir gerek. saat ya. Onların da getirelim. Buyursa efendim. Ana giyin şileşiz. Mama degen orada. Suyumenen orup kılıp жүрөгüm degen oradaysın. Oo. Yemez içe. Yemez. Apam, apam, apam. Sen bar için gelet menin yaşarım degen oradaysın. Oo. Biz gittik. Жақсы. Ay gittik. Koy bir aşağı. Тайный жалды көрсөткөн. Aldı hemen. Ha sumka. Neydi bu arada? Buran baş gelin Şu baydan бар. Şu yüzden para veriyor. Эжеке бизге клубника, анан бадран берди. Ne malina da bu. А, бул сен үчүн малина. Биз үчүн клубника. Ha şunun değil var. O şoğlan kalan içine getir cana cıgaç başlarına getir. Ооба, бүттүгүн ошон үчүн анан элдер жардам берет. O yeme. Bola yap çıksın sumkam. Bola. Buna bu gibi pişti cana adet degan bala. Yaka jine koydum. Davir maşına verem deydi. Geçici verem dedi. Ana ne gel, ben kılaççıkta olursa özgürlüğü götürüp verem de atıp da. Olmasa ıntımak degan bala erten gelip görüp ketedi. Adali bir kampanya. Olursa sen turasın. Ооба. Oşal. Gel ay. Bir kuday turat deyim de adamlar adamı. Öteyim. Lana da gel. Мынакей достор, биз доктор Канежебизди мен салонго Марина. Ал жакта мен апагем күтөт. Азыр эжени көрөм деп, таанышам деп. Буйрса, азыр жарым саатта Кудай буйрса барып калабыз. Ой, мындай. Тайный жол ушул да. Ооба. Bu yakşı oldu. Aslan gitmişti ki. 3 mikser geldi. Çınıyık takan bala beton sponsor oldu. Çınıyık. Ana. O rekli yakalım. Tezek karıştı. Мына биз Бишкекти көздөй сапар алдык. СВЖ Зорлом. Кетип баратат. Бул жакта доктор Канеже. Доктор Канеже азыр өзгөрөм деп мындай бир сүйүнүчтүү бир нерсе болуп атабы өзүңүздө? Ооба ишеним бар. Буйрса. Өзүңүз кандай болуп калып болдуң экен сиз эмес, мен көргүм келип атат азыр биринчи ашыгыпчы. Мен мага кирпик такпайлы. Макул. Meltiregen gülümsün Halısda horsam gözün uçar Hayıktırgan molumuz Aruba koruba yarabızsan Apak kibar Gece менен келатабыз салонго көздөй. İyi, ушинтип алам сеже. Ушинтип мындай кылып алышат. Кандай? İyiyim dayı. Ушул жерде жабышкан мен салон. Жок,
Yapalım da gösterdim. Ben miydi öyle gelen tatlı. Siz dayı var git artık. Ya bulacak ben apam bulalım doktor kanacak. Ben doktor kaldım. Dur sizde birinciyle bulacak beni salalım tam olsanız bu. Bulacak hakkında. Hazır. Sizin birinciliği de çaçınızga oturalım. İyi. Çaçınızda kırkalıp, onun için biz Aydana degen master jardamına gelin. Aydana. Aydana gelsin. Sizin çaçınızda cezayt. Bugün tırmaklarınızı cezap verişet. Yani şundaydı, makyaj cezap. Sizi su ayın. Lütfen. Ağlamdı kılırsam taban bağam Asıl zatım özünsün Merimin gözü için çaçıp durgan Melpiregen gülümsün Halısta horsam gözün uçan Ayıktırgan kolumuz Aruba korba yarabızda Apaki bar bulunuz Apakem bar bulunuz Salon жактыбы? Жақты. Осылай қалды бүтіп чачымды Çaçınızda koyuyoruz, çaçınızda kırkalız. қатып чачым. Yok korkutasın bence. Korkutam sen Ne yok. diyor korkutasın? Korkut. Yemeği, men erkeletken içim yok lan. Yok, bana erkek var siz yaxşı karışır. Ömrüdün min türlü baraktarın Olturup baraktadım Apake bayqabazın çaçındın Ağarıp baratkanım Manayım çökkündü başım cölüp Mumumdu taratkanım Oğlumdun qaları ömrümdü Ozarsın jaratkanım Halamdı kıdırsam tabalmagan Asıl zatım özünsün Merimin biz üçün çaçıp durgan Melkeregen gülümsün Halısta horsam gözden uçan Ayıktırgan kolumuz Aruba korba yarabızda Apaki bar bulunuz Oğlum de berkeletken apaken Ogayın hününgüzdü Can apa göröyün kaçan bolso Jılmaygan yüzüngüzdü Tağdırın жазбасын talayıga Tamçı jaşın geyişin Özgödün tabalbas kaytalan Kıtığınız kalata o. Я. Kıtığınız kalata o. Тебе неприятно, да? Көптен бері қылбағанға да қайба қатып қалыптыр да қолдарыңыз чо. Ардайым қылып тұш керек да, мына аял заты деген. Сіз көп қылбағаныңызға қараңыз қатып қалыптыр. Мұндан кейін өзіңізді қарап, красотка болып жүршіңіз керек. Обязательно. Уже үйіңіз салынып атады, ұсталар іштіп атады. Ой, аяққа сенің. Жайбай қорқып атады. Черный. Қорықпау кезде же ешқандай işlесем, оны бардық эле қылдырады. Шундай эле. Топ екен да бұл, топ. Сіз маған ишенесіз бе? Ишенемін, Қандай бірақ бұл? Ишендіңіз.
Коркпоңуз. Бул мастер Москванын баардыгын тырмактарын жасап келген эже, анан кийин Апиңем. корккон болду. Я барсың. 한편에 진짜 먹었어. 잠깐만 아까 전에 되게 좋았어. 근데 뭔데? 뭐 저게 제일 좋았어. 상황 때 무슨 좋았어? 아, 저 서버를 좋았어. 봐봐. Биз убакытты текке кетирбеш үчүн эжени ушул жерге отуруп эле чачын боёлуп чечти. Кандай цвет кылабыз? Эже кандай цвет жарашат айдана? Шоколадный. Цветный шоколадный болот. Азыр результатын чогуу көрөт экенсиң да? Айтабыз. Болду, цветтен эчпейди. Ömrüdün ming türlü baraktarın Olturup baraktadım Apa kebayi kabapmın çaçındın Ağarıp baratkanın Manayım çökkündü başım jölöp Mumumdu taratkanım Oğlumdun kaları ömrümdü Ozarsın jaratkanım Halamdı kıdırsam tabalmagan Asıl zatım özüngsün Merinin biz üçün çaçıp turgan Meltirege Эжекебиздин чачы кыркып баштады. Буюрса бираздан соң макияжга отурат. Эженин өзгөргөнүн көрөбүз. Чачым болуп. Мастер Айдана. Apa kendin manayı Açık bolsun ardayım Koru baçı apage Uzun ömür kalaymış Aldın apage Урматтуу достор, мынакей доктуркан эжебиз айткандай мен салонума келип, сулууланып, жазанып, чачтарын боётуп, тырмактарын жазатып, өзүн баягы бактылуу айым катары сезип калды десем болот, Сизге жактыбы, кандай болду? Саат 3 саат, 4 саат бою салондо болдуңуз, жактыбы сизге? Жакты, салон аябай жакшы экен. Эмне айтам, чыгып аябай жөнөкөй адамдан сулуу айымга айландык койда. Сизге рахмат эже. Сага да рахмат. Баягы жөнөкөйлүгүңүздү жазбаңыз, эң баягы негизгиси мен сиздин баягы эмгекчилигиңизди сыйлайм. Анан кийин баягы эже өзү оон жасат экен. Анан кийин ошолоондорун баягы ырдап берейин деп бизге баягы чертип, сен да ырдасаң болот деп өзүнүн сунуштарын айтты. Анан бүгүн эжекеме Азиз Батыров деген биздин өзбек улутундагы биздин чыган мырзабыз, баягы Кыргызстандын атынан Кыргызстан желегин желбиретип жүрөт. Ошол мырза бизге ушундай сонун комуз береке бериби. Буну эжекеге тапшырып коеюн. Бул Азиз Батыровдун атынан сизге болсун. Өзүңүз болсун, сизге берет кылды. Анан кийин эжеке бир куплет ырдап берип кой деп өзү чертип берет экен азыр. Мен Булбулум деген чыгарманы эжекенин коштасына. Ары кечти аркаңда боздоп сайрап, азгырып сезимди козгоп сайрап, бир булбул булуп келет күндө, биз жүрчүң алма бакте, козгоп сайрап.
рахмат. Ушундай оңдорду чыгарып жүрөбүз. Бул эже жөнүндө да биз көрсөк жамда чоң кино тартсак болчудай болуп калды. Сизге чоң рахмат. Азыр үйүңүзгө сапар алабыз. Ушундай ар дайым жакшынакай болуп жүрүңүз эже. Siz bizim salonumuzga ар дайым ачык, келип туруңуз. Биз сизди жакшы көрөбүз. Рахмат. Калыптыр апаңар. Bu ne soğuk kaldı? Hadi al калыптыр. Жактыбы? Bir sekund geldi. Наки апаңар кандай болуп калыптыр, жактыбы? Динара акылын өзү Şaşırdım. Arası yemedi. Gel bak gel.